jing penmana ya ka kubor babha na ka Kospel Matheus kelenong kebaar kedekot iwe haduk hat riewstad nari Mihngi Tungin duway lang, ya kane kajing duway, bagaktin ublay, kat syong ne syong sa ha kadonot, ha kamansim jongi. Koblay ba isen ay, to pensle nga daw mansim Bakhuid jong me. Kat ba ngadang pule, ya kaktin ka jong me. Ay bangan yos niyo, ya kasur jong me. Kaba pasiaw ha kamansim jonga ai nga ka Jingthoh Jingshempang ban sngaw thu ya ka khubor ba mi ai nga ai ba ka tin ka jong mi kan long ka jingkmen ya ka donot jonga bat ka sharang ya ki kjat jonga ai nga ka bor ban te ya ka jingim jonga halor ka tin jong mi to ai ba ki e baro kin long hanga kat kum kaktin jong me pen kemen ya nga haba ngayo sngew ya kaktin jong me bat bangan ri kendong ya ka kren ko try nga ka shakri jong me nga snap kublay shibun jisu ya ro ime jisu le na ka Kospel Bakhuid kat kumu Matheus kelenong ka baar kedekot iwe haduk hat ar lakha yau jisu ha ka shnong Bethlehem hari Judea menba la long sem u Herod slem hadin Kato kane kistat klor nari Mihngi kilawan sya Jerusalem. Bat kilaya kali. Hangno lakha yaw kulung uban long sim kiju. Ngilayo i yaw klor jong u hai Mihngi bat ngilawan ban mane ya u. Habayo snyew ya kata usim Herod ula pisa jemut bat kinong Jerusalem ru kumju. Ula khot lang ya kirang ba lengdo bat kistat an bat ula tokit naki hangno an kha yaw Chris ha kashnong Bethlehem ha Judea kila jubab unong ya tuluk pa ula tho kumne mapha ko Bethlehem ri Judea phamlong da lele ka barit tam ha pring ki bakraw batri Juda na ba na pha unmi unong sanshar uban yalam ya upat Israel jonga kumta u Herod ula khot jar ya ki riewstad nari Mihngi bat ula keli benya naki ya kapor bauta uklur ula pau haki nang ta ula pha eki she Bethlehem da kabab tha kumne to khilek bat benya ya khulung bat anda phi shem ya u sabentip lem yanga ba ngaru ngandup lej ban mane ya o anda kumta kilami halanti kiyo i yaw klor uju uba kilayo i Mihngi ba uyat hakma jongki hadu ba undapoy bat usange hak lor kajaka ha kaba ukhulung udon kila kemenshi kade haba kilayo i yaw klor kila rung hapo ying bat kila lap yaw khulung bat ka kemi jong o kamaria kila demngon bat kila mane ya o nang ta kila loj ela kisong bat kila terwa o ya kijing ay sngaw gaksiar ka jing ubi bat kamir lama ha meki ha ka jing pho snew ban omelet pai sha o Herod
kumta kila lek no shalakari dakawe pat kalanti ka Kospel utrai Lakayu Jisu haka chinong Bethlehem Judea men balong si Herod. Jerusalem hadin katukane kisar klo dari Mihngi kelawan se Jerusalem. Bakilai kelihano lakayu kulung ubanong si Miju. Ngilai iyo klo ju Mihngi bat lawan bat Matheus. Kabayo sngi ya kata usi Herod lapis saja mut kinong Jerusalem merut kumju. Lyngkhot lang ya kirang pa nagdo Pakistan ay batla tokit naki hando lakan kayu pre aka chinong Bethlehem Judea ila jubab. Unongnya tuluk Paulo thokum ne. Mapa ko Bethlehem ri Judea pamlon da lele ke beritam habdeng ke bakrau betri Juda naba nafa ummi unong sinjar ubani alam ya upai Israel jonga unta Herod ula khot car-car riewstad na Mihngi dola keli beni naki ya kapor utau klur lapa haki nang tau lapa iki ke Bethlehem da ke bapta kumde to khile wa kamya ikunu ganda pisem ya u sapetip lem yang pengaruh ngaduk lek ban Matheus anda kumta kilami alanti lai iya ukur ucu kala kilai Mihngi baunya dan mataki kado bunda pro usang halor kecaka kebau kondong udas kila kemen sikat deh bakilai iya ukur kilarung ngabo iya baklalap yukulung bakakuni jemu kemaria kila demon bakla Matheus nang ta kila loy kila kisong bakla kerwah u ya setin ai sofa kaksiar setin ubi berkamir Nama ham yaki ha kedentrok sedil buan amlik pai jauh Herod kontak lalik no celakari nak kewipat kelenti
in ya ro ya me ko Chris